ҳамасола дар ҷумҳурии мо якшанбеи сеюми моҳи май ҳамчун рӯзи дави миллӣ таҷлил карда мешавад. имсол якшанбеи сеюм ба санаи 15 май рост омад, яъне ба имрӯз. ҳоло мо дар мавзеи Чорбоғ қарор дорем. мувофиқи нақша дави миллӣ аз ҳамин ҷо оғоз шуда то наврӯзгоҳи пойтахт идома мекунад. дар баробари дави миллӣ ҳамчунин дар ин ҷо чорабинии велосипедронӣ низ доир карда мешавад. дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. дар маҳаллаи Чорбоғ сокинони касбу кори гуногун аз корхонаву муассисаҳои давлатӣ, донишгоҳу донишкадаҳои шаҳри Душанбе ва дигар варзишгарони касбӣ низ ҷамъ омада буданд. дар сафи пеши иштирокчиёни чорабинӣ варзишгарони риштаи велосипедронӣ қарор доштанд. Қиёмиддин Солиев корманди кумитаи ҳолатҳои фавқулода мебошад. бори аввал аст ки дар ин гуна чорабиниҳо иштирок мекунад. ба велосипедронӣ шавқи зиёд дорад ва мехоҳад ки дар варзиши велосипедронӣ ҳунари худро биозмояд. ба кор бори худам қати машғул будам, лекин дар ин мусобиқа бори якум аст иштирок мекунам. дар аввал иштирок мекардам, лекин велосипеда иштирок карагӣ набудам. барое ки машқ карагӣ набудам, тайёр набудам. ман ҳозир тайёрам, дилам аз худам пура метавонам иштирок кунам. аз ҷавонҳо хоҳиш дорам ки ҳама вақт ба сафи пеш тайёр бошанд. муҳаммад саид шарофов мураббӣ ва варзишгари касбии риштаи велосипедронӣ мебошад. борҳо дар ин гуна чорабиниҳо иштирок кардааст. дар ин марафон ҳамчун мураббӣ рафти ҳаракати варзишгарони риштаи велосипедрониро роҳбаладӣ мекунад. имрӯз аз ҳисоби дучархасаварон бояд ки 1000 нафар иштирок кунанд ва ҳам аз наврасон ҷавонон ва бонувон инчунин иштирок мекунанд ва байни калонсолон ва мардон, ҳам дӯстдорони варзиши дучархасаварӣ ва ҳам варзишгарони касби дучархасаварӣ. дар ҳар як мусобиқаҳо зиёда аз 50-60 нафар варзишгарон аз дастаи шаҳри Душанбе, мактаби маҳорати олӣ риштаи амалӣ ва варзишгарони триатлон иштирок мекунанд. варзиши сабук инчунин дучархасаварон доранд, онҳо низ иштирок мекунанд. шумораашон хеле зиёд аст. дар маросими ибтидои дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Амонзода Матлубахон Саторӣ, муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар Раҳим, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ ва дигар мутасаддиёни ин чорабинӣ иштирок доштанд. қайд гардид ки нақши варзиш баҳри солимии ҷомеа хеле калон мебошад. беҳуда нест ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста баҳри оммавияти варзиш чорабиниҳои гуногунро роҳандозӣ мекунад ки яке аз беҳтарин намунаҳои он ҳамасола баргузор гардидани рӯзи дави миллӣ мебошад. хушбахтона ин чорабинии оммавияти варзишӣ дар пойтахти аз замон шаҳри Душанбе бо иштироки васеъи тамоми кормандони вазорату идораҳо, кумитаҳои давлатӣ, варзишгарон, наврасон дар як сатҳи баланд баргузор гашта истодааст ва ногуфта намонад ки ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ махсусан дави миллӣ ин ба хотири ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба варзиш ва ҳамзамон таъмини оммавияти варзиш маҳсуб меёбад. ва бинед ки имрӯз дар ин чорабинии варзишӣ ин қадар аҳолии пойтахт ва умуман наврасону ҷавонон кормандон дар як рӯҳияи болидаи варзишӣ ширкат варзида истоданд ва ман боварии комил дорам ки ҳадафу мақсади баргузории чорабиниҳои варзишӣ ин ба хотири дӯстӣ, таҳкими тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. ва бинед ки имрӯз чорабинии варзишӣ дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ аллакай ба ҳукми анъана даромадааст ки ин дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи баланд баргузор гашта истодааст. дар маҳаллаи Чорбоғ таи 45 000 сокинони пойтахт ва ноҳияҳои тобеи марказ барои иштирок кардан дар дави миллӣ ҷамъ омада буданд.
موافق معلومات ها از این 45000 17520 نفر را بانوان تشکیل میداد. اشتراکچیان دوی ملی نماینده های کسب و کاری گوناگون، دانشجویان، آموزگاران، عالمان، طبیبان و دیگر کارمندان مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی، دانشگاه و دانشکده های شهر دوشنبه بودند. به اندیشه اشتراکچیان چاره‌بینی، ورزش مهمترین عامل سالمی جامعه به حساب می رود. هر شخص در برابر اجرای شغل همیشگی خود باید به ورزش بدن نیز اهمیت بدهد. عالمان جوان اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان هستیم. با مقصد اشتراک در دوی ملی و ماراتون ملس فدرانی ما جوانان همیشه آمادگی می‌بینیم و امروز هم ما با یک آمادگی جدی عالمان اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان بی‌صبرانه انتظار هستیم که کی آغاز ماراتون بشود. ما امیدواریم که یکی از جوانان سزاوارترین وطن خواهیم شد. دو برای با هم خوبتر و برای سلامتی عمومی جامعه بهت خوب است. برای سلامتی هر یک شهروند، برای سلامتی جوانان تاجیکستان بهترین می باشد. چاره‌بینی را ورزشکاران رشته ولسپیدرانی آغاز کردند. جمع 1320 نفر ورزشکاران رشته ولسپیدرانی هوسکاران این نمود ورزش در چاره‌بینی اشتراک داشتند. طبق اندیشه های مربیان رشته ولسپیدرانی پس از برگزار گردیدن چمپیونات آسیا عاید به ولسپیدرانی در کشور ما، دوستداران این نمود ورزش بیشتر گردیده است. روز به روز از آن روزی که چمپیونات آسیا در شهر دوشنبه برگزار کردید، روز به روز دوستداران ورزش دوچرخه سواری خیلی زیاد شده است و ما تصمیم گرفتیم که صف دوچرخه سواران رو در شهر دوشنبه و در جمهوری تاجیکستان زیاد کنیم. این مسابقه خیلی تکان خوب داد برای دوچرخه سواران جمهوری تاجیکستان که هم تمام اون نازکی‌هایی که در دوچرخه سواری بود همه اون رو از خود کردن، اون خطاگاه خود را فهمیدن و تصمیم میگیرن که در آینده در مسابقه‌های سطح آسیا و جهان و بازی‌های آسیایی ورزشکاران جمهوری تاجیکستان اشتراک کنند. بعدی به راه برآمدن ولسپیدران‌ها دوی ملی نیز آغاز گردید. مسافه حرکت اشتراکچیان چاره‌بینی از محله چهارباغ تا نوروزگاه شهر دوشنبه طی 10 کیلومتر را در بر می‌گیرد. باران میدانی که صبح 15 مارس بارید برای اشتراکچیان ماراتون خیلی مفید افتاده بود. البته که این ماراتون خوبی وجه در اینه که برای سالمی جامعه هست و ما برای علما مثلا برای جوانه میان بعدا ما با یک نیروی تازه میتوانیم که فعالیت کنیم. در برابر اونی که ما با کارهای علمی تحقیقاتی بند هستیم،
дар ҳамаи ҳамин корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунем ва ҳамин дави миллӣ барои мо як нерӯи тоза имрӯз мебахшад. من کورسانت کورس سوم دانشکده وزارت مدافعه هستم. دو امروزه برای ما خیلی خوب گذشت. من باز میخوام که چون چرابینی ها رو برای ما جوانان و باز هم بسیارتر و پیشتر گذارونن که برای ما جوانان سراور که این دو ملی و ورزش برای هر یک جوان مصرف بخشه به سلامتی خود فایده دارد و باز ما میخوایم که چون چرابینی ها رو نسبت ما جوانان بسیارتر بشنویم. دمی که به نوروزگاه شهر دوشنبه رسیدیم، کایها ورزشکاران رشته ولسپدرانی رسیده بودند و در انتظار دیگران وقت را سپری می نمودند. کمی بعدتر دونده ها نیز به مرا نزدیک رسیدند. اولین شده مسافه معین شده را دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف زورشاه نجم‌الدین تعیین نمود. 6 سال است که در این گونه چاره‌بینی ها اشتراک می‌کنند. مراتبه دوم است که صاحب مقام اول می‌گردد. به نهایت خوب گذشت بود، هوا هم خیلی خوب بود. من طول 6 سال است که در دو ملی اشتراک میکنم. این دومین بار است که یعنی جای سزاواری جای اول میگردم. کوشش‌های خود را زیاد کرده، یعنی اساس پل ماراتون یعنی تیاری میبینیم. یعنی ما دیگری شاید تشکیل مسابقه است. تیاری ما برای همان مسابقه میباشد. دانشجوی کالج تکنیکی تاجیکستان اعظمجان دولتوف دوم شده به مرا رسید و باز دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان خدایبردی الازارов مقام سوم را اشغال کرد. من در سال 2021 در پل ماراتونی بین المللی که 11مین نیم ماراتون تاجیکستان بود، در بین 12 دولت جای ششم رو اشغال نمودم. امسال به سبب که پوچم تروما داشت و جای هفتم رو اشغال نمودم. اما من مشق تمرین‌های خود را زیاد نموده در این مسابقه ها برآمد میام و در مسابقه های بین المللی نیز برآمد نموده. طول 4 سال میشد که در این ورزش، در این رشته ورزش مشق تمرین نمودم و ترینر من نعمت و غیرت ترینری تاجیکستان در رشته ورزش سبک میشد. بله. در 3 سال شده که مشق میکنم. یکم بار که دو ملی اشتراک میکنم. لیسانس ما 800 میباشد میدویم. یکم بار که دو ملی. ساز حرکت کردیم با کوشش کنیم که جا بگیریم، حرکت کنیم با حرکت میکنیم که با جای بهترین بگیریم. همین طریق اشتراکیان دوی ملی بعد رسیدن به محراب گروه جمع شده صحبت ها می کردند. قسم دیگر کنار هم ایستاده عکس های خاطره‌ای می برداشتند.